मम्मा की राग प्रबल राग तुमको बाबा तोते 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 राग लगुच राग लगुच बाबा कहते मिठा आसगला बर्तमान मिठा गोटे गोटे खुआब खाइद सब खाइद खाइद मिठा खाना खाना तो मिठा लगुच चलो देखा आमर केमती मोमो तैयारी होचे जी ये देखो आमर कोबी कटा है चिपुड़ा हो पियाज कटा है थुआई चुपुड़ा हे लुण गोड़ा है थुआई ये मैदा चकटा है थुआई मोमो ग्राइंडिंग हम अदा रसुण कंचा लंका से गोला हे धनिया पत्र बारीपट अच्छी ओहो धनिया पत्र पड़े आम धनिया पत्र ना जीव ये आण धनिया पत्र आणिक आस जाओ धनिया पत्र ना ये मो नणंद बस मो पुआ दांडपटे मो नणंदर साइकल साइकल ना कौन केटीएम ये केटीएम देखु फ्रेंड्स मोर ये मियाँ केंती अच्छा चुपचाप होगी बस मियाँ आमर रेडी हो जावाकू ये गले 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 ये आम बापा कम बंधुक कर बस कम बंधुक कर बस कम बंधुक कर बस तू कौन पे राव राव हो जू मुझे राउर बोली या कथा छाड़ दो चलतु जीवा आम बो कौन कौन करुच मैदा चकटा होची हाँ कह हम मैदा रे मम्मा मम्मा हम आम भाई ने कुआ गले मेन जिनस कौन ना लोक ना कहीं ना मेन लोक कुआ गले खेल देखा गई ओ आम भाउज कौटे ये ठिया लुचिकी कम ठिया बाहर को आसुना आयन को बोपलाज एबे आयन कुआडे गले देखा एरे देखो बिले संगे लगी किस तो कम ना खाली बिले संगे मियाँ कहीं कहीं मियाँ आम माताश्री कुआ गले ये आम माताश्री एबे सोई थिले उठुछंदी हाँ मोमो रे कौन पड़ू चाइना सॉल्ट पड़ला अदा रसुण कंचा लंका पड़ला ग्राइंड कराइगे ताबरे तेल पड़िबा तेल पड़ी ताको चकड़ा हबो ता देरे कोबी गाजर बीन जो ग्राइंड कराइगे काजू तो पड़िबा चकड़ा हबो अच्छा आम जेजेमा कुआडे गले बबुनु जेजेमा कौटी कौटा से जेजेमा बिले को जेजेमा कहूचु जेजेमा कुआ गले कुआडे आज देखा जेजेमा कुआ गले जेजेमा कुआ गले एइटी आम माँ घर ओलौसंती रे घरे कहीं नाहाती घरे कहीं नाहाती ओलैबाकू तो मामा तो सोईची आ तमे कमे ओलौच उनका हेटी तमे कमे ओलौच ओहो ना मत किसी खाइछ खाइछ हां खाइची कौन खाइछ भात खाइची भात खाली भात ना कौन खाइछ आ मोमो रे कौन कौन हला पहिला कौन पइला पियाज
ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତା ଦେହରେ କୋବି ଗାଜର ବିନ୍ ପଡ଼ିକି ଚକଡ଼ା ହେଲା ତିଆରି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋମୋ ତିଆରି କରିବା। ଆମ ମୋମୋ ତିଆରି ହେବ ମଇଦା ଚକଟା ଆଉ କୋବି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ମୋମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଗୁଳା ହେଇଗଲାଣି ମୋମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସିଝା ହେଇଥିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ ଚଟଣି ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିବ ଚଟଣି ହେବ। ଏଥିରେ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ବୋଉ ବସିକି ବେଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋମୋ ତିଆରି ହେଉଛି ଭେଜ୍ ମୋମୋ। ଆମର ସବୁ ମୋମୋ ସରିଗଲାଣି ତିଆରି। ଏବେ ସିଝା ହେବ ମୋମୋ। ଆଉ 4ଟା ଅଛି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋକୁ ସିଝା ହେବ ତ ସେଥିଲାଗି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋମୋ ହାଣ୍ଡି ଗୁରା ଆମର ବନ୍ଧା ହେଇକି ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଲାଗି ଆଉ ମୋମୋ ହାଣ୍ଡି କ'ଣ ଆଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଇଟିଲି ହାଣ୍ଡିରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ମୋମୋ ତକ ସିଝେଇବୁ। ଆଉ ସରିଲା। କେତେଟା ମୋମୋ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା? 50ଟା। 50ଟା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଲା ଷ୍ଟିମ୍ ଦିଆହେଲା। ଠିକ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ତ ନୁହଁ ହାର୍ଡ଼ଲି 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ମୋମୋ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସଜା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋମୋ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋମୋ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପୁରା ନାଳ ବୋହିଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ମୋମୋ କ'ଣ ମୋମୋ କିଏ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ମୋମୋ କିଏ ଖାଇବ ମୋମୋ ଖାଇବ ମୋମୋ କିଏ ଖାଇବ ମୋମୋ ତୁ ଖାଇବୁ ମୋମୋ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ମୋମୋ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟାନର ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ମସ୍ତ ହେଇଛି ସୁପର। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ମୁଁ ବି କହିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଚଟଣିଟା ପୁରା 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି କିଏ ଖାଇବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋ ଖାଇବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁ ମୋମୋ ଖାଇବୁନି କି? ମୋମୋ ବୋଉ ଖାଉଛି ମୋମୋ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଓକେ। ମୋମୋ କି ରାଗ ପ୍ରବଳ ରାଗ ତମକୁ ବାବା ତତେ 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 ରାଗ ଲାଗୁଛି? ରାଗ ଲାଗୁଛି? ବାବା କହିଦେ ମିଠା ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠା ଗୋଟେ ଖୁଆହବ। ଖାଇଦିଅ ସବୁ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ମିଠା ଖାଉନ
କ'ଣ ତ ମିଠା ଲାଗୁଛି